Mena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu mujyi wa Kigali aho hafashwe abajura ruharwa bateraga ibyuma abaturage bakabambura. Mu kagari ka Munanira ya kabiri mu mudugudu wa Ntagara mu murenge wa Nyakabanda akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali hafashwe abajura bane ba ruharwa bateraga ibyuma abaturage bakabambura ibyabo. Ibi byabaye mu ijoro rya tariki ya 25/2025 ubwo polisi y'u Rwanda yataga muri yombi abaruharwa bari bamaze igihe bahigwa bukware kubera ubugizi bwa nabi bakoraga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Urarisi Gahonzire yabwiye Umuseke ko byagenze ngo aba bajura batabwe muri yombi. Yagize ati bahereye kuri Green Corner bambura umuturage telefoni igendanwa iri mu bwoko bwa iPhone ndetse baramukomeretsa byoroheje. Yakomeje agira ati bageze imbere bahura n'undi muturage bamwambura telefoni ndetse banamukubita ibipfunsi. Umuturage bavugije induru maze bamwe baza gutabara, umwe baje gutabara yahise aterwa icyuma mu mutwe n'abajura ndetse baramukomeretsa cyane. Nyuma yo kubona ko bugarijwe n'abaturage, aba bajura bahise bahungira mu mirenge ya Gitega, bahura mu nzira n'umugabo wari uje gutabara bahita bamutera icyuma mu rutugu. Polisi y'u Rwanda yahise itabara ibata muri yombi uko ari bane ndetse bafatanwa ibyuma bateraga abantu bakanabambura. Aba bataye muri yombi umwe afite imyaka 20 undi afite imyaka 19 mu gihe abandi babiri bafite imyaka 18. CIP Gahonzire yakomeje avuga ko atari ubwa mbere aba bajura bakora ibikorwa birimo ubugizi bwa nabi. Ati ntabwo ari ubwa mbere bari bakoze ibi kuko bigeze kubikora mu mirenge wa Gitega basanze abantu mu kabari ariko polisi ishatse kubafata baracika. Yakomeje avuga ko bari abajura ruharwa ndetse bahigwaga bukware kubera ko uretse ubujura bari n'abagizi ba nabi. Nyuma yo gutabwa muri yombi bafungiye kuri sitasiyo ya RIB yo mu murenge wa Rwezamenyo. Polisi y'u Rwanda yemeje ko abajura bwamburiwemo abaturage babiri b'abakobwa bambuwe telefoni zigendanwa ariko bakanakomeretswa. Abaturage babiri barimo n'uwahise ajyanwa mu bitaro bya Kibagabaga kuko yari yakomerekejwe ku mutwe bikomeye. Polisi y'igihugu kandi yihanangirije abijandika mu bujura bw'umugizi bwa nabi ndetse agira inama abiganjemo urubyiruko gukura amaboko mu mufuka bagakorera imiryango yabo aho kwijandika mu bujura. Tukiri ku nkuru zifitanye isano n'ibi byaha by'ubujura, hari n'inkuru nayo ifite umutwe ugira uti Kigali polisi yafashe abasore bane banywaga bakanakwirakwiza urumogi. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yataye muri yombi abasore bane bari mu kigero cy'imyaka 21 na 25 bakekwaga kunywa no gucuruza ibiyobyabwenge ndetse harimo n'urumogi. Abafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 Werurwe bakaba bafatiwe mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyakabanda, akagari ka Nyakabanda mu mudugudu wa Buhoro. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Urarisi Gahonzire yabwiye ikinyamakuru Umuseke kwifatwa kwabo kwaturutse ku makuru polisi yamenye yahawe n'umusore wafashwe anywa urumogi agatanga amakuru y'aho baruguraga. Ati twagiyeyo tujya kubafata mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Rwezamenyo. Yasobanuye ko polisi yahagurukiye kurwanya ibiyobyabwenge cyane cyane urumogi kuko abasore bakiri bato bari kwishora mu biyobyabwenge. Ati umuntu wafashwe anywa urumogi arutunda arukwirakwiza ni icyaha gihanwa n'amategeko arimo n'igifungo. Mu gikorwa cyo guta muri yombi abo bakekwaho kunywa no gucuruza urumogi babanje kwinangira gukingura imiryango, ibyatumye polisi ica ingufuri ikinjira. CIP Gahonzire yagize ati tugezemo twasanze ari abasore bane urumogi bari bararuhishe muri parafo muri iyo nzu bakoreshaga. Yakomeje asaba abakodesha amazu kumenya neza niba abo bakodesha badakoreramo ibyaha bakagira amakenga. Yagize ati iyo dusanze ucumbikiye abantu nawe nta ruhare wabigizemo urakurikiranwa. Polisi y'u Rwanda yashishikarije abaturage gutanga amakuru y'abantu bazi banywa cyangwa bacuruza urumogi ngo batabwe muri yombi. Ingingo ya 5 y'itegeko rya Minisitiri nomero 001/MOH/2019 ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa 3 2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo rishyira urumogi mu biyobyabwenge bihambaye. Itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30
Gicurasi Kanama riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 163 ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, undi ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko, igihano kiva ku gifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka tuve kuri ino nkuru dukomereze no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru dusangayo ifite umutwe ugira uti Red Tabara yitandukanyije n'u Rwanda. Umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi wamaganye Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kuwuhuza n'u Rwanda, uvuga ko nta bufasha na buke uhabwa narwo. Uyu mutwe wasubizaga Perezida w'u Burundi uheruka gushinja u Rwanda kuba ruri gutegura gutera igihugu cye rubicishijemo, avuga ko nirubikora nawe azahita arugabaho igitero. Ndayishimiye aheruka kubwira BBC ati turabizi ko u Rwanda rurimo kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubicishije mu mutwe wa Red Tabara. Gusa twe turababwira ko niba bashaka gutera u Burundi baciye muri Kongo, natwe i Kigali si kure, tuzaca mu Kirundo. Red Tabara mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 Werurwe yagaragaje ko nta bufasha na buke u Rwanda ruyiha. Ati mu kiganiro na BBC News gahuzamiryango cyashyizwe ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa 25 Werurwe, Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko u Rwanda ruri gutegura gutera u Burundi ruciye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse rubicishije mu mutwe wa Red Tabara. Red Tabara irongera kubeshyuza yivuye inyuma ko nta bufasha ihabwa n'icyo gihugu cyangwa uwo ari we wese. Uyu mutwe uvuga ko abawushyigikiye bonyine ari Abarundi bumva neza impamvu uriho ushingiye ku masezerano ya Arusha, uvuga ko ishyaka CNDD-FDD riyoboye u Burundi ryanze kubahiriza kuva muri 2015 ubwo muri kiriya gihugu habaga imvururu. Wavuze ko iyo ari amasezerano yashyigikiwe n'imiryango irimo Afurika Yunze Ubumwe, EAC ndetse na Loni aba yarubahirijwe, wakabaye warashyize intwaro hasi. Red Tabara ivuga ko bitumvikana kuba Ndayishimiye ubwo yaganiraga na BBC yaragaragaje ko leta ya Kongo ikwiye kuganira n'imitwe itwaje intwaro iyirwanya, nyamara we iwe yarabyanze. Yunzemo ati Perezida Ndayishimiye azi neza ko Red Tabara nta bufasha ihabwa n'u Rwanda. Kuwa 30 Nyakanga 2021 rutigeze rushidikanya kumuha abarwanyi bayo 17 kuri ubu babayeho mu buryo butari ubwa kimuntu. Uyu mutwe wavuze ko bitumvikana ukuntu waba ufashwa n'u Rwanda hanyuma ngo ruhindukire rujye mu biganiro bigeze kure n'u Burundi mu rwego rwo guhosha umwuka mubi bifitanye. Bavuze kandi ko iyo uza kuba ufashwa n'umuntu uwo ari we wese, Ndayishimiye kuri ubu aba atakabaye akiri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Reka dusoreze kuri ino nkuru aho umudepite w'umunyamerika w'umurepublikani Ron Jackson uherutse gusura Kinshasa ndetse na Kigali mu buryo bwihariye yatangaje ko atizera ko afite ubushobozi bwo kugenzura uburasirazuba bw'igihugu, kandi ko niba ikibazo cy'abanyekongo baho bavuga ikinyarwanda kidakemutse ibintu bizakomeza kugorana. Ibi Ron Jackson ukuriye komisiyo ya serivisi za gisirikare y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ubutasi n'ibikorwa bidasanzwe yabitangarije mu nteko kuri uyu wa kabiri ushize ubwo yatangaga raporo ku ruzinduko akubutsemo. Ati nizera rwose ko guverinoma Kinshasa nta buryo ifite bwo kugenzura aka karere muri iki gihe. Ati ntabwo ifite amikoro cyangwa ubushobozi bwo kugira uruhare rwose ku bibera aho. Turabizi ko Uganda ikora amabuye y'agaciro aho, u Rwanda narwo rurabikora, u Burundi nabwo nuko umuntu wese arabikora kandi nta kintu na kimwe gishobora kubahagarika. Yakomeje agira ati ndatekereza rero ko guverinoma ya Kongo ihagaze nabi. Uyu mudepite kandi yagarutse ku kibazo nyamukuru gikomeza guteza amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje kwicwa bakimwa uburenganzira cyangwa kwemererwa nk'abandi banyekongo. Ati narumvise ko abantu bamwe bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batemerwa nk'abanyagihugu ba Kongo, kandi ahari ko hari mu Rwanda mbere y'uko imipaka igabanywa
mu myaka myinshi ishize, kandi murabizi kiriya cyari igice cy'u Rwanda, ariko nakubwira ko igice kinini cya Uganda nacyo cyari u Rwanda. Nyuma yo gukata ubu ni Uganda, abo bantu bahise bihuza kandi bafatwa nk'abenegihugu ba Uganda, ariko ibi ntibyabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ndatekereza icyo ni kimwe mu bibazo biri guteza umwuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba. Ku bijyanye n'ubutunzi rero, mu rwego rwa gahunda ya leta ya Kinshasa ishaka gukoranamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ron Jackson yagaragaje ko akurikije ubutunzi buri muri Kongo bubarirwa mu matiriyari y'amadolari, yakabaye ari kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi, ariko hari ibintu bigomba kubanza gukorwa ngo igeraho nubwo itabizi neza. Ati kugira ngo ibyo bibeho, ndakeka uburasirazuba bwa Kongo bukwiye kuba ahantu umuntu wese yagira inyungu mu ituze n'umutekano n'ubushobozi bw'uko ibigo byaza bigashora imari muri ako karere. Kandi iyo mvuga buri wese, ndavuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndavuga u Burundi, ndavuga Uganda n'u Rwanda. Twese turabizi ko uburasirazuba bwa Kongo ari ahantu hadafite ubushobozi ndetse n'ubuyobozi, kandi ndizera rwose ko guverinoma ya Kinshasa idafite ubushobozi bwo kugenzura ibiberayo. Ron Jackson avuga ko usibye ikibazo cy'umutekano, akarere nako kagomba gukingura ubutunzi bwa Kongo, bigakorwa mu mucyo mu rwego rwo guca no gusahura umutungo w'igihugu, kandi haba abanyekongo n'akarere bakabibonamo inyungu. Ati icyagakwiye kuba akarere gafitiye inyungu buri wese, kandi buri wese afite impamvu y'uko hariya hatekana, kandi ndakeka sinzi igisubizo kuri ibi neza, ariko ndatekereza ibihugu by'ibituranyi nabyo bigomba kubona inyungu ku mabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bwa Kongo. Baba bafite ubushobozi bwo gushongesha amabuye agashongesherezwayo cyangwa ahandi. Ndavuga hari ubushobozi bwo gushongesha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari n'ubushobozi bwo gushongesha mu Rwanda. Buri wese afite ubushobozi bwo gukora amafaranga mu bibera hariya, kandi ndakeka buri wese afite inyungu ahantu hatekanye. Loni kandi yahishuye ikibazo gikomeye cya ruswa yamunze abayobozi bwa Kongo bashyira imbere inyungu zabo gusa, harimo n'ubuhamya yahawe ari Kinshasa yakaga kimwe mu bigo by'Ubusuwisi kihakorera cyahavuye nako. Ati usanga ruswa aho igeze ubu hose. Igihe nari ndiyo natunguwe n'urwego ruswa iriho. Muri iki gitondo navuganye n'ikigo cy'Abasuwisi, bambwira ko ikigo cyabo cyari gifite agaciro ka miliyoni 18 z'amadolari, hanyuma mu mwaka ushize haboneka fagitire y'imisoro yishyuza ikigo cyabo miliyoni 80 z'amadolari, ibintu bitumvikana. Ati barabyanze barashyikirana bayageza kuri miliyoni y'amadolari, nayo ikubye inshuro 100 zirenga inyungu babonye mu mwaka. Yagaragaje kandi ko muri Kongo hari ikibazo cy'imikorere y'ubutabera utakwizera ko izashobora imari nugira ikibazo ngo urenganurwe nta kubogama. Ubu abayobozi n'imiryango yabo bakomeje kwikungahaza, rubanda rwicira isazi mu maso. Avuga ko ibi byose bikwiye gukemuka. Honorable Ron Jackson kandi yashimangiye ko u Rwanda rufite impamvu yo kugirira impungenge umutekano warwo kubera FDLR n'ibikorwa by'iterabwoba ku mupaka warwo na Kongo. Yerekana ko ubukerarugendo bufatiye ku Rwanda runini, ibisasu bikomeje kugwa ku butaka bwarwo bwahungabanya ubwo bukerarugendo bw'iki gihugu. Ahangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye, tubibutsa kugira ngo mukande subscribe, nyabona kuri mutarakanda subscribe, kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru agezweho kandi muyabonere ku gihe. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro Imena Official ikomeje kugenda ibagezaho. Bye bye.